манижа давлатова пас аз он ки наворҳои мазкур дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид чунин иброз намуданд. манижа давлатова: ман солҳои сол фаромӯш карда будам омаро, ҷамъро, тӯю хурсандиҳоро, чун ҳеҷ гоҳ ҳатто ба маъракаҳои ҳеҷ наздикону дӯстонам намерафтам. аслан ман ин толдори арӯсиро бори аввал дидам ки куҷо ҷойгир буду чӣ гуна буд. ҳарчанд ки намехостам ин наворҳо гирифта шаванд, инро касҳое ки бо ман наздиктаранд хуб медонанд ки то куҷо ман нороҳат мешавам аз ин чизҳо. бенияти намоиш ва бо эҳсоси ростин, вале натавонистам садди роҳашон бишавам. ман ҳанӯз шокиям на аз ин ҳама намоишҳо, чӯ аслан дӯст надорам таърифу тавсифро дар худам, зеро ҳамеша худамро аз хокитарин касҳо ҳатто камтар мегузоштам. ман қадр мекунам муҳаббати ҳар якатонро. имрӯз миннатдории ман оҷизу ҳарфҳои ман хеле андаканд пеши лутфу муҳаббату самимиятҳои бепоёни шумо, мардуми азизу дӯстдоштании ман. ҳамеша мегӯям, ман касе нестам ба ҷуз як лутфкардаи кӯчаки худо. намедонистам ки ҳамин лаҳзаи сода то ин андоза ба дили шумо мерасад. ростиш то он ҳадде паёмҳо зиёданд ки ман ҳатто имкони кушодани баъзе онҳоро намекунам, вале аз ҳар ҷо шаҳрҳои зебои шуморо ба ман акс гирифта мефиристанд ва ман мебинаму мехонам. так-таки муҳаббатҳои ҳар яки шуморо эҳсос кардам ва аз ҳар як сухани зебоятон сипосгузорам. ҳарфҳоям зиёд буд, вале мехоҳам якам ба худ биёям ва баъдан бароятон бигӯямашон. манижаи давлати шумо. خیلی برای من قیمت دوستش میدارم که شما نگینه جان. شما برای ما و برای تمام مردم تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان از نام خودم، از نام استاد منیژه جان، قدم‌های هر یک شما را به این درگاه شادی خیرمقدم میگم و کلین داماد نازنین تبریک مبارکباد میگم. خوشبخت باشید. خیلی امروز استاد عزیزم نمیخوانه در این صحنه، افسوس. من از تنش سرودی دوری بیدار نمیخوانم، همه کسا برعکس فقط صدا رقص میخوان. با خاطر منیژه جان یک کنسرت بزنیم. برای من دوستانی عزیز، این زمان خیلی اویاکسی باور یافتن مشکل است. ما برای شما اویاکسی برادر توصیه میکنم که 24 ساعت کار میکنه و نقش باشه. ای دیگر اویاکسا خیلی فرق میکنه، هم ارزانه هم سری وقت کار شما را بود میکنه. 24 ساعت هر روز کار میکنه. خودی حاضر در واتساپش بنویسید، اینو مهراب رو گپ زنید، حتما اسکیت کتون میکنه. با تمام دنیا که سفر داره میتونه که بلیط رو ای برادر با نرخ ارزان دسترس کنه. خیلی کو گپ زنید زلیخای عزیز، دل مردم چه خیلی افتی اکتا. دل مردم چخیلی افتم همی مکتب بزرگ منیژه دولت. نه خیلی ما یک طرف همی خداکتا میگم اینی حالا گپ زن. انا همی دل آدم را چخیلی تاوشون رفته. دل آدم را تاوشون رفته و دل همیخته تاوشون رفته. آدخته چخیلی تاوشون رفته که اینا آمدم. اینا 6 تا اینا با خودم گفتم اوقاتم بیارین خوردم. میگم خیلی ما آدمی عادیم خیلی تیاری ببینه کو بعد نمیام خیلی عاد یک اگر کی نمی نه دسترخوانی کم بغلی نه دسترخوانی به حد خوراکای به حد با مزه، دستش مو درد نکنه، بورش و سمبوسه بسیار با مزه.
دلی من